Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe, o subscribe. Ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona, o like di-video tša rena. And re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Okay, ke nyaka re dira reading ya rena ya letšatši. Hey guys, weekly predictions gantši e ba tše ditelele, go di editor ke mmereko, ke nako go uploada. So gantši ke setše ke di dira o kgotše le gore e tša half a day, cause ke dira tša channel tše pedi, Koko Magau spiritual channel, then ke direle ka mara channel eke. And ka moka tšona reading tša ona di ba different, a ke dire same reading, di ba different. So di ntšea nako, that is why o kgotše le gore ka mehla ke kgone go di dira ka gore ke na le mešomo mongwe santše ke e dire. So today ke potše gore e re ke try daily reading, re bone rona re tlo bereka jwang ka yena. E re ka bona ka re daily prediction, daily reading e ka se re tšee nako, then I think re ka dira yona instead ya gore dire di-weekly predictions. Ke na le karata tše pedi, ke na le the 4 of wands, ke na le the 9 of swords. Okay, molaetša le gore o tliša ke manyole a gago le badimo ba gago ba kganya lesedi. Ba re go na le mogola wa gore today o ka ke kgwetša o ena le letšhogo le le itseng, wa kgwetša o tletše ka letšhogo, mme bona ntho o tlo e dirang, and wa kgwetša le gore go sentse o dire that thing goba the minute o le busy ka yona that thing ene la o e dirang, o thoma go ba le letšhogo. Ka nako ngwe o ka kgwetša pele wa e thoma o betha ka maatla, ka nako ngwe o thoma o tlalelana, o ka re blood pressure ya godimo, o kwa phišo nyane ngwe ntši ka speedinyana. Ka nako ngwe mohlho mongwe ebile le intuition ya e ka bolela le wena, o betha ke letswalo. Akere go na le ntho e le gore e tlo diragala, ba tla ba bantši ba e le ntho la gore ba go guide ka yona ntho enewe, ka yona that feeling e o bane le yona ke ntho la gore tlhokomela, maybe ntho e dirang ga e right, maybe ntho e dirang ya go o tlo loser tšhelete, maybe let's say you are betting o raloka metšhini, di-game, whatever, ntho e wa gambler. A ke ra kgwetša o thoma ba le that feeling, then go ra immediately stop, a se the right time o tlo loser tšhelete ya gago ka se wine. A ke re mohlho mongwe ebile yona feeling eo ge e tla mo wena ke e sign ya gore go na le motho le gore o etla, ga o tsebe wena, ga o tsebe ka this person gore o etla, a se a founa sa reng, but there's someone e le gore o etla, and this person a se motho o mo right. E ka no ba e le a friend, e ka no ba e le a neighbor, e ka no ba e le motho ba re ka nena, e ka no ba e le a family member, motho e le gore le tswalane ka madi, you are related to this person by blood. So this person o etla, maybe a itira o ka re o ba a feta go checka, ya bane go na le dilo tše le gore o tla le tšona. So o ka nna wa ba le this fear, and ye nngwe fear le gore e ka ba mo go wena, fear ke bolela ka letšhogo le le gore le ka tla mo go wena. Akere ke mogola gore maybe ka nako ngwe o interview today, o ka ba le problem ya go ba le letšhogo, kgotsa le gore o tšhogile already. Batho ba bantši re ya di-interview re tshwenya ke letšhogo, and then once fela o thoma go ba le letšhogo le we le ana ka mole batho ba le ba tlo interview ga ba o lebelela ba bona gore motho o tletše ka letšhogo, and then automatically ba sa o trusta, ba ka se o tšee, ba ka se o fe position eo e le gore wena o e applyetše, because ba nyaka motho e le gore ba mmona gore o ke nnete a na low self esteem, ke motho le go itshepile, and ebile go se na letšhogo botlhale ba gago bo a tšwelela, and go se na letšhogo go ba le kganya, a bright light e le gore e tlo bonagala everyone a leng ko ene, batho ba mogana ba tlo kgatlhega, everyone will be drawn to you. Mare letšhogo le tlo dira gore completely ba se ka ba go tšea, le ge le gore maybe ne ba tlo go tšea, le ge o ka kgotša le gore
di-question tse ba tlo di botšhang di-answers o bo di tseba, but automatically ka baka la letšhogo lewe o thoma go lebala di-answers, o thoma go startera go kwetša go bolela ga o sa tseba nna o ka araba jwang. So letšhogo lewe o le tlhokomele today. Maybe o submita CV ya gago ba o tšama o tsena shop to shop o nyaka mmereko, mara kgwetše le gore go na le mo le gore go fitlha gona ga o be le that confidence o ba le letšhogo. So a se nto botse nto we ke letšhogo le la bontšha gore something as right mo go wena. O ka ba le motho le gore ga o ke tshepi, o ka ba le motho le gore o tletše ka lefifi le lentšhi, a kere lefifi e ka ba di-negative energies, e ka ba di-roaming spirits, lefifi e ka ba dilo tšelo di tliša ke batho ba le ba go seleka, batho ba le ba go loya, a kere ba o tlišetša lefifi leo la gore wena o phele ka letšhogo, ba tseba gore once fela o tletše ka letšhogo, phela ka ra letšhogo, kganya e la gago e la modimo o fileng yona e ya fifala, e fifatša ke letšhogo lewe. So o tlhokomele today, there's something se se tlo diragalang se le gore se ka tliša letšhogo, goba o ka ba le a gut feeling, goba wa betha ke letswalo jalo le jalo, bontšha gore something as right. Goba mohlomongwe ebile ke ka mo gae ka mo lapeng, go na le ka moreng o tsena ka re ga yona o na le go betha ke letswalo, or maybe pelo wa thomo betha ka speed, or blood pressure ye godimo jalo le jalo. A kere ke ntho ngwe a bontšha gore there's something se leng wrong ka mo ara ka mora yewe. Maybe go na ntho e le gore e beilwe ka mowe, e beile ke manaba a gago, batho e le gore ba loya, ntho e santse e tswe ka mowe. Okay, ba re go ka se tlhokomele like go sa ke tshepi and ebile o ka se tlhokomele wa le ka o tloša lefifi leke, o ka nna o kgwetše le gore kore wena ka boswena because wa le entertaina letšhogo leke, a kere o le fa maatla because wena a o tše di-means tša gore o le tloše, o dire di-cleansing, o tloše letšhogo le mo mmeleng wa gago. A kere ba re le ka nna la gola, le a gola ganyane ganyane, ke sefifi ntewe ke moleko ntewe e a gola ganyane ganyane mo mmeleng wa gago. And then ba re e tla o tlhokiša boroko, e tla dira gore wena o ska tlhela o sa kgona go focusa, and ebile e tla fa batho ba le ba le rometšeng letšhogo lewe maatla a gore ba nape kore ba kgone control di-thoughts tša gago, ba controle menagano ya gago, ba jwale menagano e mempe ka moara monagano wa gago. And go sa tsebe, go sa fele o ke cleansa, go sa fele o cleansa mmele wa gago, wena those thoughts o tlo no ipotša ke di-thoughts tša gago, ke menagano ya gago, santifano ga se menagano ya gago, ke di-evil spirits, ke di-roaming spirits, goba mohlomongwe ebile ke bona bathakati. So ba kgona go jwala menagano e mebe ka gare ga menagano ya batho, e le gona gore ba controle, e le gona gore ba leke go tliša kore dilo tše dimpe ka ra maphelo a bona, dilo tša bona se ke tša sepela ga botse ka ra maphelo. Batho ba phela ba tšhogile, ba phela ba kwatile, go ba le dintwa ka mo lapeng, ba dira gore monana o se ka nagana straight. And e le ntho ela gore go tshwere tšhelete o se ka tswana wena o dirang ka tšhelete ya gago, o no bona e tlile e phatlaletše. So ge e le gore o na le problem e so o swanetše o eme ka maoto, bona gore o kry-a thušo, o tloše dilo tšeo ka ra mmele wa gago, tloša lefifile, o tloša meleko o ka ra phelo wa gago. Meleko o ka se tloše ka thapelo fela, o ka se tloše ka thapelo fela, ge le o tlo itshepa go rapela fela, mara wa se tšee di-means tša gore o tloše meleko we, then o bothateng. Ba re go setse o tlositše letšhogo leo, go ba e le gore maybe le phela ka di-cleansing, mebele ya lena e gabotse, go tletše kganya. Ba re go na le tše le gore o tlo di-celebrata today, ba re go na le tše dintši tše le gore wena o tlo di-celebrata today. Go na le tše di botse tše le di tlo tlhaga ka ra phelo ba gago, maybe motho e le gore ka kgalong mone o ka mmona motho mo botse ka ra phelo ba gago, maybe this person a ka go etela, maybe a ka go founela, motho e le gore ke motho mo botse, not the negative one o la o tliša dihlare, no. O a tlabeng a etla ga e le gore wena o phela ka di-cleansing, ke motho e le gore o tliša kganya ka ra phelo ba gago, ke motho e le gore o romela ke mangelo a gago, ga e tla fela a tle fela o tliša matlhatse le matlhogono le ka lapeng la gago. Ga a sepela fela kganya ya gage e tlo šala ka mo lapeng, then wa bona mabati a thoma o bulega le tse di tla ka ra bophelo. Go ba maybe o ka no kry-a ke kgalong ya kana le mošomo, o ka kry-a mošomo today, go mongwe o ka kry-a invitation ya go tlo attenda interview, go mongwe o na le mathata o kitima di-court cases, melato ka meberekong jalo le jalo, mathata wa tla fela today. So ke kgale o sa roba le boroko, for the first time in many weeks, in many months, o tla kgona go robola boroko today, ge e le gore o tšea action ya go tloša mathata a gago, ge e le gore o tšea action ya go tloša lefifi leo mo mmeleng wa gago. Ba re wantse fela go ba le peace, o tla ba le peace, o tla kgwetša o thabile mo pelong ya gago,
o kgotsofetse ka letsona go le tsona ba re gomme o tlo rapela today thapelo tlo go e dira ga ile re wa tswa re wena ga botse mo mmeleng wa gago ke thapelo ile ya go senda gratitude go romela ditebogo go the divine light go romela ditebogo go modimo ge ile re wena nko dira di-cleansing tša gago šilafetše meleko ke meleko diqitho dilo tše ka moka tšona di-blockages di-voodoo dolls di o aparetše ka moka na tšona then ke bothata tseba gore go yo dira thapelo e ke gratitude e ka se fihle mo santse fihle gona ba tla ba theleditše baloi di tla ba di theleditše di-monitoring spirits di-evil spirits di-poltergeist di-demonic forces di tla ba di theleditše di tlo blocka thapelo yela ene di tla go tshega ene yone ebile ba tseba gore wena o nyaka eng e leng ka ra bophelo ba gago then ba setse ba tseba gore okay o nyaka 1 2 3 o nyaka gore modimo goba mangelo a kganyang lesedi ba mo fe 1 2 3 ba re a re di-blockeng letšo ka mokana tšona di seke tša tla mo go yena ebile a re controleng mind wa gage a re controleng monagano wa gage gore a sa tlhasanana ka dilo tšeo di botse completely a nama lebetše a sa tlhasanana ka go rapela thapelo e so instead a rapele thapelo tšeo le di nyaka ke rena thapelo tšeo le gore di tletše ka ke kore a se thapelo tšeo le gore o tla ba o rapela modimo ke thapelo tšeo le gore o tla ba o rapela memoya e mebe demonic forces okay so molaetša bohlokwa mo go wena for today badimo ba ba re invite kganya ka ra bophelo ba gago mmele wa gago a o bega botse lapa la gago a le bega botse and then o fele o leboga dimpho ka moka tšelo gore modimo o fa tšona ene o di kgotsofalele gomme o kgopeletše dingwe ke a leboga ke reading ya rena ya today